Ke Realme kadang sidap launch ya kana pun budget jangka kata kedai ke Realme P4 line. Kana ke model kedai ke bahapo ne ke batat na gitu ki P series jangka. Teh kana ke video nyepen kilong kumno kita ki features jangka ne ki specification jangka. Hanre nengkong wat yas ngau na ke dau pangamlak ban cover ya kawe kapun ke bapila ya komen ban pak batai. Ha ngam jupep ban page ya ki komen jongpi ban habang lapor ngasai reply ru. Ban ngas ngau komen ru ban yoi ya ke jing shani jongpi ya kana ke channel jonga. Kadau pangamlak ban cover bun teli kadai namar baka simpor palat ban sna ya kawe ke video. Kawe ke video ka simpor kumbasan rugunta ban sna. Nadu ka research ka thought script ka record hadin kata saga edin. Nagata kadau ka simpor bun kenta ban pendep ya kawe ka video. Namar ya menta ngampat long full time YouTuber ban treitang hakine kikam. Ngadang hak ban leg bela ban yo bam. Namar ya menta kana ga YouTube kampat la ban sayanga ban yo tre tang hakane kam. Ya menta ngadang sutre tang kum ka part time ban sna video habang lapor. Nagata kadau PUE bangalak ban upload maksimum tang hadu ar nilai teli hakasitio. Handre ngakermen daga jing support jongpi ngan salak ban long full time creator hakanaga YouTube. Hangta ngan salak ban penmi kambun teli ki video bat kamla ban cover ya ki video katkum ki jing diman jongpi. Tersenang ai ke jing kersan jongpi bangan yaila ban trei kum kini kikam ban sam lem ki knowledge bat ki experience ki bayade sepang ki pun bat ki we ki bayade bat ki teng. Tehang ne ngan su IT happy katno pia long sebun ban highlight hakanaga video. Namar ke basu highlight ruem kalong kawe kum kadak ba pia kersan. Tehang ne ngan ombun tien su ngan poi no syakanaga main topik jongi kata bangin nyepet ya ki features jong kanaga pun bagi dang sudap launch. Tengin sedang syua haga design bat ka build jongka. Ka design jongka ka kamlong unique bat ka kamlong internet namar bagadon ya kita ki lens ki basrim kum ki tiles. Balada syutil malu malaru ki phalang kita ki colors jongka. Balada yepet ha katoga kamera alignment jongkaru ka kam i clean bat ka long vertical kumto. Bat haba yepet bha ya kita ki kamera alignment jongka ka stream kum kita ki Samsung S series nde. Dah haka build jongkapan haka body jongkanaga pun kisnada ki plastik lana ki polycarbonate. Bad haka bak jongkaru kilong kumju hi kisnada ki plastik neki polycarbonate. Haka thickness nega jing reben jongka ka poi kumba pra point mm ka kham reben kendia da ma te ka daw ka long ba namar baki ada bateri bakam ha ngan sapoi haka bentau bateri ru sai pej ba hadu bakut. Tenang ta haka we jongkaru ka kham kia kendian kata ka poi kumba arspa khat nyaw grams. Haki SIM card ka support dagi dual nano SIM card bat kila ada kataga hybrid SIM slot. Kata kemut kadon ka option lada pikuak ban expand ya ka storage jongka. Nang ta haka IP rating ki ada ka IP64. Karena kampat long ka water resistant handre kala pat ban yada kum ya ka basu sunret lana ka slap ba malu mala. Nang ta kana pun kala yo ru ya kataga durability certified da kataga MIL STD 810H. Teban unlock ya kana pun kila ada ka side mounted fingerprint kata kemut pin unlock now power button jongka. Haki colors kanega pun kadon artiligi colors jangka kabanangkong kanega mosaic green kabaar kataka mosaic blue. Teh haga display jangka pat kajing hek display jangka kanega pun kalong 0.5 inci kala kam hek mo kanega display jangka. Bat haga naga pun haga tuga front camera cut out jangka kila ada katuga U notch. Lada ki ada ka punch hole display tekan kam i clean susu mo ban page. Handre ki claim ai namar baki la le cost cutting. Lane ka papunduna ya ka jinglut jingsem haga ban sna ya kanega pun. Ya kana ki company ki sai le hagi pun tador jangki. Haga resolution jangka display pat kila aitang daga HD plus bat daga LCD display. Nangta haga refresh rate kila ada ka sispa 10 Hz. Bat sispa prape Hz pat kataka touch sampling rate ki ai. Haga brightness pat ki ada ka kendai spa nits kataka peak brightness jongka. Teman-teman nyepoi hau chipset jongka. Chipset na processor kila ai kana pun kata da MediaTek Dimensity 6300. Ban 100 nanometer kisnaya u. Una processor nandu benin snem hi ula long ba popular bha. Bat hadu mentau snem ru ngi i bagi brand kidang ya pendon kam da una processor khamtam hagi pun tador jongki. 100 menin snem u arjar apusan ki brand kisai hagi pun ki bah po HP hajar. 100 mentau snem naga da balak kudor balat kini ki chip ki brand kim ban se ban ai da una uju processor wat hagi pun ki bakhatsan RP hajar ru. Una processor umpat de baklan bor bat umde ru gaming processor. 100 ya ki normal day to day task te ula ban handle. Ya kita pat ki batmu ban pedonkam haki heavy games une umde na gementa kita. Handre yaki daily use ban kum yaki calls ban page social media ban lek social media kum ka ban lek WhatsApp lek Facebook Insta ban page multimedia kum haka ba page YouTube na page film nang ta kum haka ban lek banking kum ki GPay ki PhonePe bat kiwe kana ka pun kalak ban handle ya kita. Te haka antutu skor une prosor yok kum basau laktam ban ulak kenjok rusyaka sanlang. Te haki games ki bakam long heavy kum ka BGMI ulak ban kit handre daki low setting. Banang ta ban penduna ya kehin kana ka pun ru kadon ya kataka VC cooling system daka 1000 laispa mm2. Teman-teman ini poy haki software jongka kana ka pun kila ada ka Android 16 bad uta Realme UI 7.
ars nem kin aya ka OS update na ka Android update bat lies nem kin aya ka security update nang ta haki AI features ru kidon katoga netli ki aya ka na phone te haki RAM bat ki storage jongka kidon lai jan kabanangkong ki ada ka 100GB ka RAM bat 1000GB ka storage kabar ki ada ka 100GB ka RAM bat 4GB ka storage kabalaipat ke top variant jongki kan 100GB ka RAM bat 4GB ka storage kaja RAM kila akhirnya pun kata daga LPDDR4X bat kaja storage pat ki atang daga taga eMMC 5.1 haga naga kaja storage tekila de ban ada kita ki UFS storage teman-teman ini puah ka kamera jongka karena kepun kadon tang ke kamera jongka nadin handre lada supik ka i kumba kadon lightly kita ki we teki de tang ki frames tekana ke main kamera jongka kila ada ka khatlai megapixel bat ka support daga taga EIS amde ka OIS hagi video kala ban shoot tang hadu full HD net 1080p bat 60 fps nang tah ke front kamera jongka pat kila atang daga 1 megapixel bat hagi video ka support tang daga 1080p 30 fps ka kamera jongka ka sulong basic namar hagi pun tak dor mentagis ngi kisai long kumne tahau bateri jongka pat kila ada 1000 mAh bateri te kila ada bakam he redal apoi hau charger pat ki atang dau khatsan watt te kata kamot kan kham simpor ban charge nadu 0 hadu 100% ya neu bateri jongka namar bau kham he at least kila de ban ai dau live play watt ne dau 100% watt mo tenang ta hau tu USB port pat ki ada USB 2.0 hagi we pat ki features jongka kana kapun kadon kumba khandai teli kita ki 5G ban Wi-Fi ki ada Wi-Fi 5 Bluetooth ki ada Bluetooth version 5.3 haki mic ki atang dau single mic nang ta hau speaker ki ada single speaker handai la pat ban penhe hadu lai 4% ka volume ban nang ta kadon ru ya auto 3.5 mm jang te ka NFC ka radio te ki claim ai teman-teman ini puah ka main kata ya kador jongka na pun ka sedang nadu ka khandai jar khandai spa khandai kata ya ka base variant jongki ka 100GB ka RAM ban 1000GB ka storage kabar ka poi khatwe jar khandai spa khandai kata ya ketuga 100GB ka RAM bat 4GB ka storage kabalai pat ke top variant jongki ka poi khat 1000 khandai spa khandai kata ya ketuga 2GB ka RAM bat 4GB ka storage kador jongka bat ki kam jongka ta kam dai hab haki to ki dor ngala ban recommend nyapi da ki we ki ba khambit ki ba mi menen snem namar mentau snem ngimla suban khmi lanti ban yo ki pun ki ba bit dor bat ki ba khambiang ki features jongki dengan chutak ya kita ki pun ki ba phila ban tit ki ba hapok khatsan hajar te ban yo i ya kita ki pun phila ban page haki niki view product te phila ban klik haki niki products ban poi syaka flipkart ban check out ya ki teman-teman ngatrai lang ba kana video jenga kala ajing rap ep ba pin singa thu ya kana pun bat ba phila la roban decide ka biang ne ban tit ha ka to dor tengin ni sem ha ka we pat ke video jenga kublai sibun